Ćao svima, pre svega se predstavim, ja sam Darko Đurić, vama poznati kao Đuks. Ovdje smo, znači, da bi najavio svoj drugi solo album pod nazivom neki su već čuli, a evo imate priliku da čujete, znači, u pitanju je album Realnost života. Znači, na albumu će se naći 12 pesama, znači, govore se normalno o životu, o nekoj mojoj priči, znači kako sam počeo sa hip-hopom, kako je, znači, prvi demo snimci preko bita, tipa, ima još, znači, dobra pesma, znači jedna opuštena pesma pod nazivom Dobro jutro, znači ona opuštena spika, opušteno, znači, tipa, ima još jedna dobra pesma koja govori o stanju, znači, stanju kako Srbija, znači, živi, u kakvom problemu se nalazimo, znači, koji nas problem okružuje, da su, znači, male plate, da nema, znači, dovoljno, znači, da... Što se tiče albuma, znači, album ćete moći da čujete početkom avgusta, izlazi, u suštini to je to, ćao svima.